Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Sivel Ruata Vuntai Khan Mizoram Puma Koshan Tamzok Chuan Christmas Lom Naruai Anche Sorkar Chuan Lunglei High Power Committee HPC Chiatura Rotnom Chu Pomri Lova Zirchian Ni Se Anti Kumin Chung Hian Ruilo Mansual Wangin Mizoram Amisam Rukpani Antito Prime Minister Narendra Modi an Eitur Ti Risel Nale Akai Noitila Mantur Scheme Supposit Gram Panchayat Abian Atlang Zar Vointlai Khan Mizoram Pumpuya Koshan Tamzok Chuan Christmas Lom Naruai Anchea Koshan Tamzoka Chuan Zingkar Tragin Ruai Buat Sain Fatute Anchea Ranchi Shang Talin Kong Shangin Ruai and Buat Sai Ani Koshan Tamzok Chuan Voina Hian Koshanin Khom and Ruaman Lawa Len Khom Ero Aum Tlang Puya Tuk Chuan A Kamatrangin Tlai Ruai Che Tlengin Koshan Mipuite Koshan Hole Mimal in Remchanga and Leng Khom Ani Koshan Chen Khata Chuan Biakin Tuala Nopang in Fiam na Shang Buat Sai Ania Nopang in Anhutlea Ruai Che Mazong Sunday School Zirtir Tute Boy Puin Anin Fiama Koshan Chen Khat Chuan Ruai Che Zo Zai Khom Puite Buat Sain a Chen Chuan Ruai Che Zo program Fran Siam Lovin Zan in Khom an Ruah Mantunga in Khom Bana Leng Khom Turtepo an Ombok Ani Mizoram Chunga Koshan Chen Khat Chuan Naktuka Khian Ruai an Lanon Don Boka Kumdang ang bokin ruai che hi Christmas lom na kharna angangai ani chungin kum upolam lungleng te chuan len khom an chunzom zel dona ruai non zui po thingtlang lama chuan an omrin ani Mizoram Pollution Control Board chuan Christmas lom na kalmeka man khai dai plastic le atluk pui manglo turin Koshan tin le mimal an ngen Mizoram Pollution Control Board how to ten Akashvani News Aizol an Shildanin Mizoram Chung Abik Takin District Khopuya te kumdanga Christmas le kum tharlom na a thing puile a me sem kualna le ruai thena chu thlenga tan man khat dai plastic chu man ani thin thuan soya hei hian bolhlo tamtak siam belin bolhlo song bolkonga po troi theilo ani awangin bolhlo aleta ati tam thin thu an soya Koshan tin le mi zongzong hemi konga har thara silfai theyamo leilunga troi mai thei no le choi thleng atam theyang ber mangsham tura an ngen thu an soibokani Mizoram Pollution Control Board how to te chuan hal puale puak thei thil dang Christmas lom nabi ka hriat tur awm lo thu Akashvani Palai John Vanlal chuanga chuan asoi ani Mizoram Pollution Control Board how to te chuan sarkarina hal puale puak thei thil dang Christmas le kumthar wak veta hala khap chuan Christmas urlok zan le Christmas zana te zom a hlovio ni in an hria hei hi thilom om tak ani thu soin zoram mi puite kumhui tha zan lo om tura po thu oi taka sarkar phallo hal puale thil dang hallo turin an ngena kumdanga hal puale hal moi hal awanga boruak chia in dam lo tam tak din hun ati der thon thin po kumina chuan mitin te thu oi nara awanga Athen tolo an be se thu Akashvani Aizol an shil ani John Vanal chuanga Akashvani News Aizol Kumsang ni som ni pali Christmas hun pui kalmeka Mizoram Police how to ten Akashvani Aizol an shildanin boruak aral muang hle Aizol Police Station ani zana changa voin chonhu thlengin mipa pakhat ruk thu boya wangin man ania hei baka hian meiche pakhat hal pole hal moi zor awanga man ani boka Bongkon Police Station a meiche pakhat chuzu awanga man ania Kulikon Police Station le Vaivakon Police Station baka zonuam outpost ten mitang an nei lo thung ani kumin Christmas a hian bazar chunga mi pui chevel zinga ruk atlem hleti Aizol New Market bit posa thoktu te chuan Akashvani Aizol an thrila kumdanga mi pui kara mi begle iptea thilruk ching om thin te po kumina chuan report au meulo thu an soya kumdang zong ain mi puite an felin thunun po an nom thu an soyani Millennium Center Security how to te po in kumina mi pui bazar zinga ruk ru le buai pui ngai khopa rui thei thilawanga buai anom lo thu Akashvani Palai an thrila
thil ruk ni lo ma ni thil ken thei ngil le ti bo anom thu le heng mi te hi an bung ruwa pek let an ni tlang pui thu an soi bok ani Mizoram PWD ho tu ta chuan kong pui thar sial mabak avaya bel khoma kilometer zre somthum pathum le metar somriat panga athui an nei thuan soi Akashvani Aizol correspondent zona changin Mizoram PWD ho tu ta chuan PMGS Uai ruang manathar PMGS Uai 3 noya kongsom pasari avaya bel khoma kilometer zali somriat pasari point panga athui sial natur sum ruang man cheng vai bel chajali somruk pakwale noi somruk pahni an mu to thu soin athok tu tur contractor pot han fel ani to baka na tran thuai tura anin bot sai mek thuan soya hei baka hian PM Divine noya Aizol bypass Aizol tlak lam sial natur cheng vai bel chezanga an mu to thule contractor po thlang fel to in na thona tur thu thlung po zia fel thuai tum ani thu an soyani Mizoram PWD ho tu te hian Finance Commission som paruk na chu kong pui kilometer za thum pasari le meter somria ta thui sial na atan sumruwa man cheng voi bel cha sang khat za somli pahni le noi somthum pahni chu an dil thu le munge yan be sei thu an soya he ba ka hian na bar noya kong panga avaya bel khoma kilometer somthum paria le meter somnga panga athui sial na tur detail project report cheng voi bel cha somruk pasari le noi somni pali an thelu chu sangson an la mu lo thu an soi bok ani Mizoram PWD te chuan kong thom that le siam thatna atana an sum hu ang te changkai zok le kong pui tlo zok nei ani theina turin department chunga road prioritization committee an din thuan soya he committee in rodna ani te chu department a thelu ani nuwa uluk taka ennon le chin ani thu an soi ani Marian Zauthan pui Akashvani News Aizol Sarkar chuan lunglei high power committee HPC thiat tura rotna om chu pomri lova zir chian ni se ati Tun Hai Council of Minister Chukhoma hemi chungchang hi ngai tua turjinga lutin lunglei Municipal Council LMC aum ma khachuan High Power Committee hi thil tulangai ania LMC alawm ta ka chuan thuang nia omzel hi atul to lawangai na awangin ti top mai ni se ti rotna aluta heti lai hian lungle tlom ngai por sang December ni som pakua a in mukhom chuan Council of Minister Chukhomin lungle HPC thiana tur rotna angai tua don ti an thriat thule atop thlenga dodal an tum thuan puanga hetiang hiani ta ka wangin December ni som hnia Council of Minister Chukhom chuan HPC thiat tura rotna hi pomlovin zirchian le photni se atita ani chanchin thar hi Akashvani Aizol atanga puan ani a AIR News Aizol YouTube channel All India Radio News Aizol Facebook page le newsonair.gov.in ate chanchin thar hingai thak le chiar theda thin ani naktuk jingdar sarile achan ve chanchin thar puan le ani ang kumin chung hian rui hlo man sual wangin Mizoram mi somruk pahni an thito Excise and Narcotics Department chin chiadanin kumin January tha atanga tun thleng hian rui hlo wangin mi somruk pahni an thitoa rui hlo man sual wanga thi te mi pa somnga pali le mei chepariat ania hemi tiam hian kumsang khajwa somriat pali heroin wanga thi pakhat chin chia ani atanga tun thleng hian Mizoram rui hlo wanga thi zat hi sangkhajariat somsari pali antling toa mi pa sangkhajaruk somli pakwale mei chia jahni somni panga ania anjinga sangkhaja somruk pakhat hi spasmo proxivon le parvon spa wanga thi ania mi jahni somruk paria chu heroin wanga thi anni lain damdoi man pol wanga thi hi mi jali somli panga an ombok nia chin chia ani kumsang khajakwa somriat pali atanga kumsang khajakwa somriat pakothleng khan spasmo proxivon wanga thi anla omlawa heroin wanga thi hlir ania damdoi dangle acho pola wanga thi hi kumsang khajakwa somriat pali le sang khajakwa somko pariat thleng khan an omlo bok ani na chok na chaktak proxivon le Parvon spa hi sarkar lai puin siam a phaltak lo wangin hemi damdoi e wanga thi hi an tlem chhotial tiala kumsang ni som pasari atanga tun thlengin an omle to lawa rui hlo wanga thi an tamber kumchu sangni pali kha ania hemi kum hian mi za somli pathum an thia kumsang ni khan za som thum pakwa thi in kumsang ni pathum khan mi za som thum paruk an thi boka thi te hi tlem te ti lo chu proxivon le Parvon spa wanga thi de vek an ni kumsang ni som paruk khan heroin wang in mi som thum paruk an thia hemi ti lo chu kumtinin damdoi chi hrang man pol wanga thi an tamber chhozela ni kum phei kha chuan thi zong som sari paruk kha damdoi chi hrang khoi pol wanga thi vek an ni thu
Excise and Narcotics Department ho tu te chuan an soi ani kumin October ni som thuma Myanmar mi pathumin an soisak pusang ki makum somli panga far kon zoraweng a cheng chu hun engamo chen enkol ani hnuwa December ni som ni Pali Khan State Referral Hospital Falcona athi Farkon Zoraweng Wemer Branch Secretary Pibet Sibi Lalrin Zuali Soidan chuan pusang ke mahi chong tuipenga October ni somthum khan soisakron ania Farkona Purpein Champhai District Hospital da lu ngal ania November ni khan Falcona State Referral Hospital athuak thisen tling zai ngal ania November ni saria zainon le ania nikwa an endik chuan an zaina a thania soi ania chuti chung chuan a thi thlengin a har chuak le to lova nimin khan athita ani Farkon Zoraweng Wemer Hruai tu te chuan pusang ke masoi satu te hi thai thomlal bungjung khuwa cheulian hum le sumlian tlau mun khuwa ve nin an soya tai thomlal chau hi police ten manin Champhai District Jela da ania midang panhi te hi ngor taka zon zui anni pusang ki matwal thina mo phurtu te hi man a hrem nge yan phu thu Wemer Branch chuan soin Myanmar ramchung boina awanga Mizorama ronral tlante duat taka en kol anni laya poi khoina athleng le thin hi poi anti thule tun hnuwa thleng to lo se an du thu an soibok ani Prime Minister Narendra Modi chuan India ram mi puiro relna zawzong chu gurus zirtirna ain ngata Sahib Zadas in pumpekna te ramchunga mi te in unauna te ain ngatani ati Prime Minister chuan voin khan Bharat Mandapam New Delhi Sahib Zadas thriat rengna atana buasai Virbal diwasa thosoya Guru zia rang chuan mi puite chu inza ton theu turina zirtira chumi thau chu India dan puipo hian min zirtirani ati संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है he huna hian Prime Minister chuan ei tur ti hriselna le akai hnoi thila man tur scheme supposite gram panchayat abian atlang zar ngal bok ani kumsan hi somni panhi khan Narendra Modi chuan December ni somni paruk hi Guru Gobind Singh Fata jinga Sahib Zade Zawar Singh le Sahib Zada Fet Singh te hriat rengna ni atan Virbal diwasa apuang ani chanchin tharpuan ti top mai chanchin tlang pui voin tlai khan Mizoram puma ko hran tamjok chuan Christmas lom na ruai an the sarkar chuan lunglei high power committee HPC thiat tura rotna om chu pomri lawa zirchian ni se ati kumin chung hian rui hlom man sual wangin Mizoram mi somruk pahni an thito Prime Minister Narendra Modi an ei tur ti hriselna le akai hnoi thila man tur scheme supposite gram panchayat abian atlang zar chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani